نفكا أولنا نفكا ميساج يتمورا الدنيا في مرة الزرم أشو البطن السعداي تمورث تزايد تمهرسان أفراونا إقلاني تمورث إقلوي ذاون إقلاني تموراتي فرانيين ونزمير هذاك الشمنا تمورث أتزرني مولا نسن خاطر زران مارسن تمورث الجزائر أثن تاوي الجزائر الحس دونك أيت مثلا في السماثيل أسن بنفكا أزن تكاون إمدو كالنا إمير ما إلا وين يسعى ديون أميساج دارشتوه أليغري أزن نفكاوال دي مسلايا في مانس فنمير الناس سوى غير مرادة الناس pour le message en tant que représentant d'Amnesty International. إمير يفك كمال سلوى كريم الشاب سمح لي غلط دي سمي يفك مرادة الناس كريم الشاب هذه غلط ديكلاراسيون pour Amnesty International. Mais il faut que Karim Achab Adnarno Kamel Serboua pour livrer son message aux associations. Emel Moussaïd a délivré sa déclaration de la fin de l'événement. Il n'y a aucune idée de Zouara ou des Sahara ou des Granades Msraïen, Azn de Njawad et Wazan de Kakassan de Khayak. Les messages nous ont fait dans le sens de notre événement. C'est le même. Morad Alounas. ثنمر ذنون زوفلون سلفا هذا مقام إلا سقي جراون دونك قبل كومونسي غنرتج ميل تا اسكرا بوين يتسنعنا في قبيليت اسكرا بوين يغلينا في قبيليت وسكرا بوين يسعن تا قبيليت تقوليس وكل يكون يوصلنا أردكي دونك الساقينا ديال دينا في وليس حمزين اسكوس اكزرين في ثوات فاينس دير بطل خاطر دا قبيلين وكدا أتاس إمغناسن إبوين وين أتلغن تيبوريك خامن وإذا فون الجزائر مهرسن أي شم أي أرسي خامن أي تسدم ثروة القبيل أي تسدم إمغناسن لكن يخدمن إيربرابن بلا ما نستوقت فلاس نوال وبلا ما نستوقت فلاو نوال كي يبغى كنا والدنيا غاية مثلا il faut toujours dénoncer les actes يخدم دولة الجزائر في المستقبل كيفاش الدنيا خاصة كني سان تمهر سان تسويل يوكن أدخل من أين سنوان في غرفة قبيلية مصدر كنا مثلا هذا مرتقبيلية ساعة تيذات تندي ثمورتي وكل سنين الناس نكون تيذات تغيرنا أين سنوان أدخل منه غزميرنا لا أو الدنيا وفي الشلفران نكون ذا غرف vive la Kabylie vive la Kabylie libre et indépendante تنمر ثلون أهداهن فلون تنمر ثلون يتسمى البوغا في فيلادلفيا الامريكان نتا داعقال تسع امنيتي انترناسيونال ويفن البوغا بين ماشي كيديكون هذاك نسد رشيد وقبل دابور كلنا اودينا ثانمير تيكيو 5 ثانمير رشيد يقضي شو كيتخدموا ثانمير يثير زعما درزي دار داكي اساكينا وسد كان في الدرسيم دوكا لاكينا نبدا البطل لاكي ايضرون مجال ثمور تقبيليت اوطونك دي قبيلين الا انشاشط الحير الا غير غاض الحال باسكو ايوا كنا رشيد كيما داين تزريض ماشي دينا كان ميثي دينا ايوا كنا ادسل الغاشي وكذا لاندي ثمور رشيد وكذا نجد ثمور ديما ولنا الحبابنا دي مدوكلنا ديال جيراننا الا نكون يسعنا رشيد و90 بيرسون هذه دافع فلاسن و90 بيرسون هذه في الدار ثمثسن حاشا نكون يسعنا رشيد اسنيني وكذا لنا كثير الغرفه وكذا يسعن شطح ان الوقت دي غال نتذريم لي زيدي في الدنيا رسات مثلا سني تايشن دي مرتقبيل ذكر خاطر نثني ورسعين حدر ثمث سن تويضا عذابون الجزائر ذابون مهرسن يكرد ميكال اقبيلي هكاك الدنيا حاشا يكون يسعن وسير دساكين ايوا كيني غاد في الدار ثمثني وقبيليين تنمير رشيد كما تنمير اسكربوني قدشنا في قبيليت تودار تغسي تودار تزمر تزمر ايوا غرفه قبيلي تنمير السيول كريم الشاب نون تنمير ثاك يميدو سام غرف مليلي ثاكي
كيمني لي ثقي نسوج ديتيد يوكن ثمزوالو تسني ثنميرث امنستي انترناسيونال غف إف دياكيد بدن غير ثمثنا بدن تارون إيوانش نغدو لاقي غنفهم صفطليث تمهرسانت الجزائر بدن نقارن حفصت إكيدي بن نوان وتسيدي في ثارا وكنا تستاوي المغناس غير الحبس وكي غافن ذي السيت امنستي انترناسيونال تروح مع غرسة واليم إيمي في مليلي ثاقي أتيليان سريد ذي لو ريزو امنستي en Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc on est ici pour avant tout remercier Amnesty International et les encourager à continuer à dénoncer les mensonges de l'État algérien qui falsifie même la loi, qui instrumentalise la loi, le code pénal et le code criminel sur mesure afin de qualifier les militants pacifiques du MAC de terroristes. Donc je vais dénoncer tous ces faits dans la déclaration que je vais lire instantanément. We are here in order, first of all, in order to say thank you to Amnesty International, but also in order to encourage them to go ahead denouncing the manipulation of from the Algerian regime, which has made a special law that qualifies Pacific activists as terrorists. So this is what you are going to hear. I'm going to mention some facts for everyone to understand what this is about. I will first read this statement in French, as we are here in Montreal in the Francophone section of Amnesty International. And because it is also live streamed through the Amnesty International network, I'm going also to read it in English. I would like also to thank all those who are following us, those who are listening or watching this event via the Amnesty International network. Amnesty International a déjà fait ses preuves dans le passé, dans le contexte algérien, lorsqu'elle a mis en difficulté les généraux algériens lors de sa guerre contre les islamistes dans les années 90. Une guerre qui fut qualifiée de la sale guerre par un ancien officier de l'armée algérienne qui l'a déserté en raison de ses exactions contre des civils. Il s'agit de l'officier Habib Souaidia. Le terrorisme est une arme fatale que le régime algérien manie le mieux. Il a pu le démontrer lors de cette même décennie noire dont les attaques sont documentées. Nous pouvons citer pour l'exemple la seule guerre de Habib Souaidia et qui a tué Ben Talha de Nasrou Yous. C'est ce scénario que le régime algérien rêve de renouveler en essayant de pousser les militants du MAC en maquis. Mais les militants du MAC sont chez eux. Ils militent pacifiquement à visage découvert. Cela contrarie les plans de la police politique algérienne et les généraux algériens. Alors, ils vont se mettre à inventer des scénarios, mais des scénarios qui sont très mal écrits et qui ont été tournés en dérision par tous les Algériens. On se rappelle de ce dahdouh, un nouveau vocable pour désigner un figurant recruté pour passer aux aveux devant la télé le 26 avril 2021, qui a affirmé dans son témoignage que, je cite, des gens du MAC avaient pris attache avec lui pour qu'il leur fournisse des armes. On se souvient de limogeage du directeur de la télévision algérienne, Ahmed Ben Sebban, quelques jours après, le 2 mai 2021, à cause de ce scénario, de ce mauvais scénario. Cette machination a été montée pour déclarer le MAC comme une organisation terroriste, ce qui devait préparer le terrain pour permettre aux milices paramilitaires algériennes comme la BRI tous les dépassements extrajudiciaires possibles, sous prétexte que l'État est en lutte contre le terrorisme. Je cite donc cette loi.
est considéré comme acte terroriste tout acte visant l'unité nationale par toute action ayant pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'inciter à le faire par quelque moyen que ce soit. Ceci contredit les engagements de l'Algérie en tant qu'État qui a ratifié le droit à l'autodétermination, le droit international à l'autodétermination tel qu'il a été exprimé par l'ONU. Il n'y a pas d'unité territoriale, il n'y a pas d'intégrité territoriale si on demande aux Kabyles de s'effacer et d'effacer leur identité. Les Kabyles ne se reconnaissent pas dans cette Algérie arabo-islamique. Par conséquent, ils ont le droit de remettre en question ce pacte que les Kabyles et l'ensemble des Algériens ont fait pour lutter contre la France. Pour rappel, la Kabylie était déjà un pays indépendant avant même l'existence de l'Algérie, et ceci est un fait historique indéniable. Alors, sur la base des fausses accusations, on fait appel à des témoins figurants, des arrestations par centaines ciblant automatiquement les militants du MAC et d'autres militants kabyles qui n'obtempèrent pas aux injonctions de se taire de la part du régime dictatorial algérien. La liste complète est affichée ici. Donc vous avez la fiche de tous les détenus et toutes les détenues. Nous savons que le régime algérien pourrait être tenté d'orchestrer des mises en scène encore pires. C'est pour cela que nous le mettons en garde, car les Kabyles et la Kabylie ne se limitent pas à l'ère géographique de la Kabylie telle qu'elle la maîtrise. Les Kabyles et la Kabylie, c'est aussi nous, c'est les Kabyles dans la diaspora. Nous n'allons pas nous taire. Nous mettons en garde les organisations internationales de protection des droits humains comme Amnesty International contre cette forme de passivité qui ne fera qu'encourager le régime algérien. Nous mettons en garde aussi les États démocratiques soucieux des droits humains contre la tentation diabolique du régime algérien pour assouvir sa cupidité et son idéologie. I'm going to read again this declaration in English. Amnesty International has already proven itself in the past in the Algerian context when it put the Algerian generals in difficulty during their war against the Islamists in the 90s. A war that was described as a dirty war by a former military officer who deserted the Algerian army because of its abuses. His name is Habib Souaidia. Terrorism is a little weapon that the Algerian regime handles best, and it was able to demonstrate it during this same dark decade whose attacks were documented. We can cite, for example, the dirty war by Habib Souaidia and who killed in Bent Alha by Nasrullah Yous. It is this scenario that the Algerian regime dreams of renewing by trying to push the MAC militants into the Maquis. But the MAC activists are at home and they campaign peacefully with their faces uncovered. This, of course, thwarts the plans of the Algerian political police and the generals. They then have started inventing scenarios, but scenarios which are very poorly written and which have been ridiculed by all Algerians. We remember this dahduh. This is a new term to designate an extra recruited individual to confess in front of a television on April the 26th, saying in his testimony that, quoting him, people from the MAC got in touch with him so that he supplies them with weapons. A few days later, on May the 2nd, the director of the Algerian National TV, Ahmed Ben Saban, was dismissed because of this badly written scenario, and that was deemed unprofessional by the journals. This plot was mounted to declare the MAC as a terrorist organization, preparing the ground to allow Algerian paramilitary militia like the BRI all possible extrajudicial overruns under the pretext that the Algerian state would be in the fight against terrorists. They took action as Algerian state militias immediately raped the homes of activists and their parents around the clock with heavy weapons, violently wakening up even children.
traumatizing them for life. The images we have seen have nothing to envy those of the French army during the Algerian War. Dozens of MAC activists were then arrested. Then there were the forest fires intended to burn entire villages, hoping to chase them from Kabylia. The fires claimed more than 250 people's lives, without mentioning the third-degree burn survivors who are still dying almost every day. The passivity of the Algerian state and its refusal of any international help was simply shocking. We were able to witness the assassination of the Algerian activist Jamal Ben Smail, whose assassination was negotiated live in front of hundreds of cell phone cameras between the official police and the militias of the political police belonging to the Algerian regime, while exciting the crowd to prepare the lynching by spreading rumors and false information presenting the unfortunate activist Jamal Ben Smail as an arsonist responsible for the fires in Kabylia. Information technology has made it possible to unveil the responsibility of the Algerian state. The videos are crystal clear, but the regime thought it would be easy to blame the MAC for it and use it to arrest activists. The MAC movement is requesting an international investigation into all these crimes, as the Algerian regime cannot be judge and party at the same time. Then they realized that the videos show clearly that setting such fires require aerial technology, which the MAC does not have. The solution adopted by the Algerian regime was then to involve Morocco and Israel. After this terrorist manipulation came the instrumentalization of justice to incriminate the MAC. When the Algerian judicial machine, which already had such a bad reputation, as it was called a telephone justice, or justice of the phone. The presidential ordinance of the 10th of June amends the penal code to consider as terrorism any attack on national unity and territorial integrity by peaceful means. This was done through the reformulation of Article 87B in the following terms: any act aimed at national unity by any action aimed at undermining the integrity of the national territory or inciting to do so is considered as a terrorist act by any means. So this contradicts the engagement of the Algerian state, who signed the international law or the international right for self-determination, as phrased by the United Nations. And of course, on the basis of such false accusations, calling on witnesses, arrests by hundreds automatically targeting MAC activists and other Kabyle activists who do not obey the orders to keep silent from the, as asked by the regime. Algerian dictatorships were carried out. The full list is displayed here. You can see it over there. We know that the Algerian regime might be tempted to orchestrate even worse scenes. This is why we are putting him in rank, because the Kabyles and Kabylia are not limited to the geographical area that he thinks he has mastered. The Kabyles and Kabylia are also all of us in the Kabyle diaspora, and we will not remain silent. We are warning human rights organizations like Amnesty International against any form of passivity that can only encourage the Algerian regime. We also warn democratic states concerned about human rights against such temptation of the Algerian regime to appease its greed and its ideology. Thank you very much. أصدقائنا ثنميرتي كريم. زول مسا شو ديري دار في كيبوتساكيا. Azul Flawen, nous sommes l'Amnesty International pour exiger la libération de nos détenus. Nous sommes dans Guinée, أكيد نسبقنا الغيضنا فيني ضارون تثمر تقبيلي. تنتسونا الحبس أرجس تمطور تمشطوح مقران ils ont été jusqu'à embarquer des handicapés. Donc nous connaissons, nous verrons, il a que ces choses-là, ces arrestations, il faut que ça cesse en Kabylie.
On n'est pas des terroristes. Il me semble que le terrorisme il est de leur côté. Donc c'est le pouvoir algérien, criminel, colonial, qui est terroriste. Nous connaissons, on est des pacifistes. Nous connaissons qui l'arme, c'est notre cerveau. Donc on n'a pas besoin de prendre les armes pour arracher notre liberté. Vive la Kabylie libre et indépendante. وقبل تكاور مثلا كما سربوح كندي في الميساجيس وز اسوسياسيون تسمي كثير كان اسن 17 ليفريري زرين نفد نخميوني فدي زات راديو كندا اميرني نساكن السيني محبسي قلاني الحبس الساقي اقرا لو 30 اكتوبر محبسنا بظن 130 رنان سرغنا ثمور ثقبيليث موثنا اوغار 250 موثن يغزل في نقمذانن 95% de la faune et la flore kabyle ont été brûlés et نوثني اتخدمنا سيناريو اكن بغانا تسكنني مدن ايفرانيين اكدويديثين يتبعن باللي تسمو الثقبيليث اكسرغنا مذان الى 400 ثيرثن اكن قارني مديازن ويدي دي سوفانا مسلايا شكيث قارناك الاربعه يرغان الرانت تنساتيك سرغن. Juste à titre de rappel, mesdames et messieurs, le 17 avril, nous avions tenu un rassemblement devant Radio-Canada. 17 avril 2021, nous avions 2 détenus d'opinion indépendantiste. Aujourd'hui, nous en avons 140. Du 17 avril jusqu'à aujourd'hui, nous avons 140 recensés. Nous avons plus de 500 qui sont fichés et qui sont en train de vivre dans la clandestinité. مثلا كما سربوح ادو غراد اللي فيها ميساج ديالنا تنميرتيك دامر زول فلاون مهندس مثين اللي تيوسنا كوارداكي اسلمانون هاث شوك غار زمرا الا دامر بلي سيغ ميساج سيريزن ادفكا لي زاسوسياسيون وشوك غار سير un message, je ne suis pas en position pour passer un message aux associations Kabyles Nacho. Il y a un an qui est تواليخ تمثلت إن كيضرون سناجين قوران دي ثمور قبيليت غرفة قبيلين غنشد يغلين في الله رهبايا قد يغلين كان في ثمور قبيليت غرفة قبيلين ولاش أمكي نزمر تيد نسفهم كان سكرا مسلايين نا سكرا تولافين تبود كان ثبغس تبود كان الكوراج يوكني أنا رفض سقرون خاطر ذيكي غير يلاقني لقنا أنا رفض سقرون هتا قدير ثبض أرواني ذا ولي لقارا صوضنا هذا نشتاقي نتنادين وكن أنا قواذي وكن أنسوسم خاطر ذيكي إذي سوينسن ما كان الدنيا غادي تزورا وشكرا ذكر إذن ذكر ميساج إلى لي زاسوسياسيون خاطر تمثلت الشغوف غرفة قبيلة في ديك التكراب وين يواليني مانيس ذا قبيلي الشغفيت تمثلت أين كان لن تيديروا سناكين نقولها وذي لن دي ثمورت ذي هنا ولا شي شادنيني وثوالا ما كنت زرا مال كليا نكوني ذاكي نجراح نسوسم هي ذا شو يبغى غاديني تمثلتكين ثاداكين كفارن ثاداكين يثذوكليوين تمثلتكين الشغوف سكراب وين يتواليني مانيس ذا قبيلي سكراب وين يحوسني مانيس يحلفني مانيس ذا قبيلي يديرون ذا قبيلي الشغوفي تمثلتكين إلا قنا السغنفد أدنيني غولنا إلا قنا غنفد أرثما بوينا كدينا دامار محبساكين إلا ذي ثمورث خاطر أين يرغى يرغى وين يموت يموت ويجد دريان ويجد ثمطوط ويجد مولان ويجد إلا ندير الحبس داغني كيف ويجي ثمطوط ويجد دريان ويجي مولان وكذا إلى قسن شن إلى قسن سون إلى قسن يبقى طاثني وكان ذوثن في اللسن في زرفان نسن خاصة ذي الحبسيلة إلا قد ولا يدفن ديال في اللسن دونك في غرينو بيساجينو إلا قانا أسا نحصون تاكيني ذي الناقين حواجن وذا ديلين 8 سن سوايل
يلي وين سوين ومو يزمر الواقين إذا سوينو إلا قام غانفد فوس دوك فوس ثايتر ثايت بي ثاكو ثمان زايت تيفسوس تاني ميرثنول jour des bonheurs c'est la situation بدر تقولي تجدين تنزه دير باطل يثمو حقرانيت راهو تدرينا راهو لا كابيلار اقبيليه كين ميلا وكذا لا سيتياسيون اللي تيدير تمورت القبايل لا سيتياسيون كي فريمون انسيبورتابل لا براسيون هنا لي سويسيد هنا البحارات تبول حقيس لي ميغراسيون تبول حقيس tout le monde y va des facile ماشي دير حالات je peux pas décrire la situation il faut vraiment la vivre pour comprendre la situation ben connait la coordination du MAC Amérique du Nord a organisé ce rassemblement pour dénoncer une qui تخدم الجزائر عشان كاينش الدنيا وريو بارتيكولير وري نون كينيا c'est que les mouvements قاعدين ذي ثمورت ماذا الحراك كما لي بارتي بوليتيك كما الماك وكذا كويس نضالن ذي ثمورت القبائل ذي ثمورت الجزائر الدنيا الموفمون الحراكي لا التيريتوار ناسيونال يجهد يخدم لان دي جون يقولوا حنا فيك كونفيكسيون دي براف اوم اي فام دندي الحراك خدمنا فيك كونفيكسيون منن غادرين لي سيستيم خدمن وثن ايزون ريزيستي فمالغري ثيث كنا قال نسقراح يقولوا لي ميليتون ريزيستونيو كلهم الحراك كما ان تسميس قران دي ثمورت القبائل كان يدقران داير يعني كيكو يضرونا كما العبوس اما ذا كابيل غاس الحراك تخدم الموفمون اون جينيرال وكذا كيو كلانتورا ديال الحبس ديال القبائل كلها انا وكالغان ديال القبائل كالغان وقفلت كاول إموح سعيد أتسبكتير أكان لا ذاكي كثلام تكان لا أوكلي ذاكي ثماثنا تستماثين أكثورا وذي لاني لا دياسبورا نكوني لا نكذي ثموراتي فرانيين ولاش ذا شون سويس نزمرا أنا عيون ثمور ثقبايليث سوا استيكلينا aux instances et institutions internationales des droits humains إجد شطح قدريمن أدهرا كان تغري سخيروث ويدي تشجعنا كغير من سيار ذا d'une manière non structurée d'une manière un peu أدينا نفغاو كان عيون نفغاو كتعاون مثلا ميرثنون ce sont des gestes très nobles ثاني ميرثنون تام قرانت باشا يفيث من تاك من تشجيع يدير مناقي صغور نوز انستيتيوشن نو ستركتور اكن يال يون يمحبسنا يال يون يتوغن يتم السيرغان هذه تفاموريس ما إلا يمكن يون لينا يتغمرتيس يمكن لاسوسياسيون يمكن أمذان هذه تشجاعي والناسين نفاد من خدم الحساب سمانية قاعدان لاني محباس لان ويدي نطرن اكتفن إذر من سواتاس مشا أدنس حيسف لان ويد مساكيث سكوا سميث إذن بوينا الحبس لان ويد بويني مواد مي لان ويد بويني مواد دافريل لان ويد بوينو ساقان أسانا قاعدان ورسولي سيني شجعان نكوني ذا نسعر الخيوط نسعر مكراس نشجع وسنشجعها دونك أود دوكان أود مثلا تستمثل كني فوري ما يلاق ما يقارنت لي زاسوسياسيون أدخل من تان ترافاي إيجرزن ما يلاق أن توشجع نذير من نجي سويد من عن الماكن وكني سعى لي ريزو أمكن نشجع أمكن يكاث مكوري ونذيك محبسنا أسنشجع موريس أكن ولا شيون وقبيلي يقلاني الحبس أثنتشو لنا تاس بوين وسناجين قراو اللي راه ما بدي الماك بوينت كان اخطر ذي قبايلين بوينت كان خطر بغانا دار في ذني قرين سن يتمثل تيستمثل نكونو تمتسويرا تستثرى ديون اكن كل يوم ذينا غادي يخدم بوتي تيفور ادي سدوكري قديم دوكا النظام نيز اسوسياسيون النظام نغي كي نهار الماك اكن اد نسمدي ديري من اسن نشجع كثر نسعى 130 140 المدي ضري ثمن ديث 140 توانا مش حد الزيت كمث أقلا أوهر 300 مليون يقلا قنشجع كل أقول دونك يتمثل إلى أتشوف ما فوسن الجيفان وذوك فوسن على الجيف لكن أنا عاون يتمثل نك تستمثلني لان ذي أستكاور يموح سعيد الزل في الأول سنفرح ذا القرآن عاد مسلايا
مثل ستروميث ذي نيفانن قرا في الكباك إلى قد نينين خاطرش ثمورة القبايل اللي دون ان غيتو بوليتيك ودي سمسلين فلاسة سوى الجزائر نغ فرنسا نكوني لاقي لا دياسبورا الواجب فلانا باش تيد نسكفل وتيد نسكن إلى موند كامل كيديو في هاد المسلايا في موت القبايل ياك تموت الجزائر خاطرش عقلاق مازال سيداو زاكلون تموت الجزائر. Chers concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, nous voilà de nouveau devant le siège d'Amnesty International pour faire parvenir les cris de douleur et de colère du peuple kabyle et dénoncer toute la cruauté que lui inflige chaque jour le pouvoir colonial algérien. Le calvaire insupportable que subissent nos concitoyens, les atrocités inhumaines laisseront des cicatrices ouvertes qui ne se fermeront que le jour où la Kabylie accédera à son indépendance, ce à quoi s'attelle le MAC, un mouvement politique qui lutte pacifiquement pour le droit du peuple kabyle à son autodétermination. Le harcèlement policier et judiciaire, les intimidations, les agressions physiques et morales, la torture systémique pratiquée sur les détenus d'opinion ne peuvent venir à bout de notre patience pour nous détourner de la voie pacifique que nous avons empruntée. Le pacifisme est un concept et un comportement étranger à la junte militaire algérienne. Et il est aussi sa faiblesse qui va, un jour ou l'autre, l'obliger à cesser toute cette violence unilatérale dont est victime le peuple kabyle. Grâce à la lucidité de la direction du MAC, le pouvoir algérien ne cesse de se dévoiler, malgré lui, à la communauté internationale qui commence à découvrir sa vraie nature. Le recours au mensonge, à la désinformation et à la propagande pour tromper les peuples d'Algérie et l'opinion publique internationale ne peuvent résister à l'épreuve de la vérité et de la transparence que le gouvernement provisoire kabyle oppose au pouvoir criminel d'Alger avec pragmatisme et efficacité. La patience du peuple kabyle consolide davantage sa résistance face au pouvoir colonial algérien et la brutalité qu'il exerce sur les militants indépendantistes et les citoyens kabyles est un signe d'une défaite politique incontestable qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. En dépit de toutes les manœuvres machiavéliques pour entraîner la Kabylie dans une guerre civile avec les Algériens, en assassinant un paisible citoyen et activiste du Hirak, et nonobstant la tentative de provoquer une guerre fratricide entre Kabyles avec l'affaire de la GSK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie continuera de jouer tous les plans concoctés par des officiers criminels chargés de l'exécution du programme génocidaire de Zéro Kabyle, ouvertement assumé par le pouvoir d'Alger. Cette politique d'éradication du Kabyle est un échec, et il est temps à ceux qui l'ont planifié de l'admettre et de comprendre qu'aucun crime ne peut rester indéfiniment impuni. Le combat du peuple kabyle est internationalisé par sa diaspora qui continue de porter haut et fort la voix de tous les détenus kabyles qui croupissent injustement dans les prisons algériennes. C'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui devant le siège d'Amnesty International afin de réitérer notre demande d'une enquête internationale qui déterminera les responsables des incendies en Kabylie et identifiera les auteurs du meurtre dans un véhicule de police du jeune Jamal Bismail à l'Arvanatirathin. Par la même occasion, nous insistons ardemment pour que les membres de cette commission d'enquête internationale aillent
rendre visite aux détenus arbitrairement condamnés afin de vérifier les conditions de détention et rendre publics les cas de torture rapportés par certains témoignages. La communauté internationale commence à mieux comprendre le jeu trouble des autorités algériennes en étant un pyromane discret et en refusant de jouer publiquement le rôle de papier sauveur. Les organismes internationaux de la défense des droits de l'homme et les pays démocratiques ont la responsabilité morale de mettre juridiquement hors d'état de nuire les dictateurs comme ceux d'Alger en décontaminant l'environnement humain mondial de ces politiciens voyous. La communauté internationale doit mettre en place des mécanismes juridiques pour venir à bout des responsables politiques qui ont fait de leur pays des États voyous. Ces dirigeants politiques, illégitimes et illégalement élus, ont de par le pouvoir absolu qu'ils se sont donnés, agissent impunément pour constituer un vrai cartel de drogue, détourner des fonds publics, procéder au blanchiment d'argent illicite et exercer une terreur cruelle sur tous les citoyens qui oseraient dénoncer leur agissement de délinquants d'État. La guerre contre ces dictateurs est une urgence pour les peuples opprimés et le monde entier ne pourra que mieux se porter. Je vous remercie. تنبيرتك محسن أزكراوال يونيك مثنا يقلن ذا بوغاطوني ثمورث هذا كي رانا غسكي يسعى ولا تديني أفين يعني أيني لن يرس لي ميساج يقد سيرا يرس يقد أمنيستي انترناسيونال ويقد مثنا مقدم تنميرت الون الزول في الأول أي ثبتنا الساكن الأربعة d'intervenir juste par rapport à la journée d'aujourd'hui. Je remercie tous les organisateurs qui sont un peu partout, les États-Unis, Ottawa, Québec. On dénonce une ignorance de la Kabylie. Et je me suis dit que je ne suis pas un membre du MAC, mais je défendais le MAC أكثر من ذلك ما هو المعك. عشرين سباسن 30 سباسن 40 سباسن 50 سباسن وفاد بليك ذاك بعيني كان يتساكريفين ذاك بعيني موجن ذاك بعيني يقرأ عن جلزلين ذاك بعيني قرغان ذاك بعيني المينات أي كمثل إذا بالعقل إذا تبوسين أني غادي يهضر يون كيف تستقبلي دوموند هاد لا بارول ندبرنا ناس عمرنا ديك الحل جوست بور باسي ان مو ان مينيستير ناسيونال ايسي او كندا شكاع اسمه ميساج اسمي ثرات تمر تقبيلي اسمي جماعة 300 300 détenus sans aucune preuve, rien du tout. Tu es kabyle, arwah. Avant, Skhment, comme quoi le MAC rachète l'organisation terroriste. Je gagne sur les convocations. Doria Zman, Gwen Bouaziz Chbib, Gwen Mohamed Bisparn, القبيلة كيف تقولون ماشي ديال ناسين. ويجي لنا كيف ولا ذاك. ويجي سلخت الرجال سلخت dans le cadre, c'est des intellectuels, c'est des universitaires, c'est des étudiants, des femmes, médecins, tout le monde. Avec les Habs, ils n'ont commis aucun crime au sens propre du law. يا غبي الحال قلت للحبس على جهة ils sont kabyles. Ils n'ont commis aucune infraction, aucune. Amnesty International, je un message. Ils m'ont dit, avec le message, répondez-nous, est-ce que vous avez beaucoup plus d'informations?
ما سمكي مساعدة بزاف لي زانفورماسيون مي رحت تي في 5 رحت السيول رحت تقبيلي تي في طابي في جوجل أتفهم كل زانفورماسيون نريد ما با بلوس دانفورماسيون الساقي مدفرة ثمني لي فوق والساقي ذاكية روحات بور أزن دينير بالليك أثان شكاع الميساج صافي بيان لونتون من هناك 17 avril devant le siège de Radio-Canada من هناك devant TVA Nouvelle un des mêmes chef du gouvernement, enfin le chef du gouvernement avec les partis devant TVA Nouvelle c'est pour les élections fédérales الساقي devant un ministère national francophone Canada أقرأ المال يدهون. J'espère que Ezka, la première, la une de votre publication sur votre page, ça sera la journée d'aujourd'hui. Parce que là, au sein de l'Amérique, au sein d'Ottawa, au sein d'un peu partout, au sein il y a nos قبائليين باش الدينين بسطة الشطارة بسطة يجمع كل اللعيبة المحبس c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est des intellectuels. Karima, Kamira, etc. Elle est présidente de CAMA, congrès mondial à Mazir, il se trouve à Al-Harash. J'ai vu la photo de Massir Lid, de القليعة الحبس الحراش الحبس القليعة باش يساوي المكلنية pour une femme qui se قارن كن فاطمة سومر. Je suis très sensible. L'image de Mas, à la prison de la caméra Naïtsi, ou Mazel, l'Hafs pour rien du tout, ils ont commis rien. Ils n'ont rien fait. Juste, ils sont kabyles. Tu as commencé une série Allah Farid Barak Qabou Sénégal, les 8 prisonniers, l'instage avec exactement. Oui, ça. Donc, comment c'est une série parce que la loi en tant que terroriste de Ferrara. Donc, donc comment c'est une ils sont en train d'alléger. Donc, il faut continuer. Le combat, il faut qu'il soit le combat continu. Il a un kemmel et parce que لينا كثمرت وزمانها تهضر اللاعبين زمانها تهضر مدينة لا غالب هذا هي هو الكونفوكاسيون أرواح هي دونك تكلف لنا أو موان أسينا أقلع بيذون مازال نكمل أقلع بيذون نتسبوا الثارة سي جوست لا ليبرتي لا ديموكراسي كيف رينيون كابيلي هذا المثلون أعطيكم الصحة ميرسي تنميرتك أي مثلا مقدم يدي سمكتين الطاس تغاوسيوين دي سنت ثاني ساعة نزل الطاس وينتنا الحبس خاطر ذيك ذايلي السمكتين كان مثلا في السنتين دونك كال سيركونستونس يبوين 23 يبوين وقفو بوينتن اشكو روح نسرن تجميل باسينو هارون ويدو مزرارا نواف ديون يبغى نسنا نزيه بنت الحبس الى حبسيتي بنغادنا هذا يغلب يس 5 سنين 6 سكوازن يصحى ساعات تزمرت لها واذا كنت يساعدنا الحبس فغندوك بنت لا فار بنتك دي سيكال سوا سي تيديرن سوا سي سون تروماتيزي امنو ثني ام تواشوري نسن صوضنا ثموح قراني ثنيك تايقوث لا راضي الدنيا نروح روزكا نجمثنا غير نغنوثني اكنا سنار تجميلت نفدي ما نغي الحبس ونزميرا الدنيني ولد احون زميرات الدنيني اشو كان مثلا في السماثين بغي غادي ليا السياد تساوى انت نكوني سوق قبايل الاق انا في الدرس انا ديث ان ديسكور النظام كي سفودرا ليكزيجونس نتخذ اللي بليدواري ونسوثرارها ماشي ذا سوثران السودان ود نسرار ذاكي اكلاد نسوثر ادني نسرحني محبس محبس نغاز نسرحن نغاز نسرحن ازن نسرحن سدرا اكني بغوثي لي تمثالت ذنوثني اذ لي تيروريست سي لو بوفوار الجيريان
أكن اللان أمنوثني أمني مينيستر نسن أمني ديبوتي نسن أمني ثني تابع أمني المقارن نيكاشيريست ذنوثني إذ لي تيروريست إكساد باين الفاطل في مرتق بيريث نكني ونسوسو مرا نكني أفريدنا إيفانا في موننت أكس مكتيرا ديني رعيت واشو ليني محبس أما ذي محبس تمس أما ذي محبس أفتي موننت أما ذي محبس أفتي كتيون أكن تلموك ذي قبيرين أكن تلموك كاتما في زرفان أقلع يلون الساعة زكا أقلع يلون أسكا والو تمثنا فريدة Felmer Nouen, c'était pas prévu de Hadara, mais bon. On ne peut pas rester silencieux. En fait, chacun de nous doit poser un geste parce qu'on est tous concernés. Le Kabylie doit être fier. Il y aura un petit exercice c'est on va tous se mettre dans la peau de ces prisonniers d'Il-Hafs. Une seconde, c'est très très difficile, c'est pas facile. L'Amnesty International, on avait organisé le collectif des femmes déjà un événement des Guinéens. Et le collectif là caméra native. Il y en avait qu'une dernière 2 journées avant. Elle m'a fait part de ses craintes. Je pense, il y a 2 jours de ça. Puis, les missionnaires, par rapport on lui a fait coder le fait qu'elle travaille avec le Mossad, etc. Bon, depuis l'événement, donc j'ai toujours continué à travailler, mais un petit peu silencieusement. Je suis toujours en contact avec l'Amnesty International des Guinéens francophones de Montréal. J'ai même demandé une audience, elle l'a accepté. Donc, on a discuté un peu ensemble. Je lui ai fourni, c'est juste chacun de nous peut poser un geste. Donc, je lui ai fourni pas mal d'informations. On a vraiment beaucoup discuté ensemble. Puis, elle avait compris bien le message. J'ai tout dit. J'ai parlé de tout. J'ai parlé du plan Zéro Kabyle, j'ai parlé de tous les détenus d'opinion et politique. Donc, Mazel Akatchar, Kitsuno, c'est plus d'informations. Voilà, merci beaucoup.